Ассаламу алейкум. Салам достор. Сиздер менен мен Азамат Темиров. Салам достор. Сиздер менен мен Азамат Темиров. Эгер эсиңиздерде болсо, биринчи чыгарган видеобузда Екатеринбург шаарында сиздерди эмне кызыктырса, кандай маалымат керек болсо, комментарийге жазып калдырыңыздар дегенбиз. Өз 4-5 эле комментарий калтырыптыр. Өз 60 эле подписчигибиз бар. Ошолордун арасынан Умар Байышбеков деген досубуздун комментарийси балык тутканды көргүм келет деп жазган экен Екатеринбург шаарында. Анда бизге бүгүн выходной, бүгүн суббота, бүгүн дем алыш. Үйдөгүлөр менен шашлыкка барганча, эс алганча байкем жеңем балык тутканды аракет кылып көрүүнү чечтим. Андыктан достор, чогуу көрөбүз. Кеттик. А это город Екатеринбург. Это зеленый остров, который находится на Визе. Мы вот так вот ехали, потом опять ехали, место себе искали, ехали, опять ехали, а в конце мы нашли такую себе уютную место. Келиңиздер достор, серьезно. Баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Шашлык жасай тургандар. Силер алар тайланы, мен тайлы ургут кой. Алтын таяқшылар. Мына мангал 149 сом алган. Бу жидкость для разжига каждый денники. Каждый день. Ошонда. Каждый день болгон менен бирок мындай болуп алоолонуп күйөт экен бирок. Не бу? Нан. Чачылып кетет мунун бардыгы. Кем şu köyüne tutarsa, kapçı senin tıkam olsam deydi. Не бу? Bu ani suymazlar. О, жакшыраак мынжып койгон, чачылып кетпей. Духиси бул балыктардын. Даже şöyle düşün. О, кыйла жака барып түштүк а? Кайерге барып түштү? Ысык бар экен? Бар экен. Пышатанда. О. Болот а? Так. Шамал болды. Поплок менен туткан болбойт экен. Тилип атабыз. Курт. 3-4 курт илип иштейт экенбиз да. Эмненин баласы бу? Çimenin malası. Чымын ушулар, э? Как так-то? Вот она. Так, балык издеп кетебиз. Камчылардын арасында.
Ördöktөр бар экен го берде. Балдарым. Гуся. Keçti қарап қойған. Мотоциклистер яман жарышады. Мен адреналинді басып іштәдім еді. Ордиян бияқ алып келдік, алысқа тыштай тұрған қайырмақ. Когда басам күлбөгін. Gördüңөр бе? Ата чыккан. Алысына түштүк. Бисмиллахиррахманиррахим. Мешайт етті аспи арақа жылып алың на кішіне. Видишь? Учись. Шашлыктар тәйір болып қалды. Бисмилlah. Так, азыр бул жака келсек, орустардын алдына келдим. Бул жакта булардын балыктары бар экен. 2 саат отуруп 2 балык түшүптүр. Чада бүгүн балык жок дейт. Так, бул орустар жака келсем, орустар кызыл курт менен тутуп аттыр. Бизде ак эле курт бар го. Буларда ак дагы, кызыл дагы. Все ушел, никто не поможет, все, кто там, когда-то. Вот я думаю, поступки, чего приводит. Необдуманные поступки приводят к такие. Нормально. Bizde пока iş bile yok. Бар екен ғой sizde. Ой, шундай салыш керек екен да, орыстардан үйреніп келдім. Өзінше эле рубактар екен да барам. Орыстық қынай ба? Орыстық дұшынай қылды. Тоқтам. Берегис демейсіз бе? Орыс берегис деді да. О. Жақшылар қыттыңыз болшы. Тартас ба? Мен ырғытқан қайырмақмен. Окундар кетті. Не деген балық бұл? Окунь. Яман кішінақай ғой бұл де. Мен айттым ғой қолым жеңілмен де. Кішінекей екен да бұл. Бағы еріп кеткен балық шынай емес біләді? Жоқ, башқа. Кішінекей балық тұттық. Аябай кішінекей. Окунь екен аты. Өрдөктөр наоборот кетті атайын үйіне. Так, екінші поток шашылып. О! Ана. Неңіз түшіп кетті. Так, екінші балық. Не бұл? Лещ. Лещ. Лещ бұл кішінесін. Oldu mu? Oldu çeçer. Нанға чөтак, нанға. Нанға чөта. Менен апарай, апар. Наның зағы кетіп тұр да.
Yanına teşekkür ederim. Zor ödeşti. Жиби. Заправка кылып азыр кайра чыта коебуз. Ким салган кайырмакка түштү? Мен салганга? Sen sağladın mı? Sen sağladın hakin düşsem zaten. Hazır eşkitelekte vurup atıyor. Шашлык печенье салып. Аз балык келгенибизге 2 саат болду. Экте балык туттук. Хали хоп. Нормально. Пойдет. Балықтарды мыжал көрсетіп қойын. Но берки биринчи туткан балық көрүнбөй экен тайым. Неле окун а? Чумат. На. 3 saat oturduk. Bu 2 saat. 2,5 saat oturduk. 2,5 saatte 2 balık karmadık. Şimdi ne oldu? Az balıkları da koyuyoruz. Nakam koyuverет. Bak. Ayna gördün mü? Görmedim. İyi videodan görüyorum. Caşa canavar. Bismillah. Ketті. Қана екенбіз. Окуль. Көрмескен mi? Не екен? Судак ка. Не екен? Судак. Судак. Тоқаңшы. Жаққа қойыңшы бір шығар. Судак. Судак кенттегі. Өкінің өзі жоң болады да. Кім қояды өзге? Кеткен екен. Кетеді. Ана көрдіңіз бе? Кет. Шында бұл емелердің тагына кіріп олады екен да. Ушундай болду рыбалка. Шашлык менен выходной Екатеринбург шаарында. Ушундай өттү. Чоо туугандар. Анча-мынча эс алып тургула иштеп жүрө бербек. Мына ушундай достор. Жакшы деле болгон жок, бирок жаман деп дагы айта албайм. Колдон келишинче ошо досумдун комментарийсине жооп бергенге аракет кылдым. Достор, жакса лайк басыңыздар, жакпаса дизлайк басыңыздар, комментарий жазып, өз оюңарды, пикириңерди билдиргиле, каналыбызга жазылыңыздар. Албетте сиздер дагы шашлыкка чыккыла Екатеринбург шаарына погода аябай сонун экен, досторуңуз менен же үй бүлөңүз менен эс алып келсеңиз болот. Балыкка же болбосо шашлыкка, природага чыгып, ушундай эс алып келсеңиздер болот экен. Эң жакшы айта турган нерсем, эң жакшы нерсе мангал пятерочкада 150 сом экен. Кийинки роликке мен ошол биринчи роликтен дагы кийинки комментарийлерге жазган сулуу кыздарды тамашага сал деген мага майдай жакты. Ошол байкен комментарийсине жооп берүүгө аракет кылабыз. Кудай буйруса эртең же болбосо жакынкы күндөрдө. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом достор. Сак саламатта туруңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.